Bu tasik napa? Entasi angkat deh. Sakan pundi, Bu? Kerja ya. Tidak mungkin pundi, Bu. Pabrik. Umpun pirang tahun? 3 tahun. Oh, umpun dangu ya, Bu. Nggih. Sekolah teng pundi, Nak? SMK Muhammadiyah Karanganyar, Bu. Oh, nggih. Kelas pinten, Duk? Kelas sedasa, Bu. Omahe pundi? Beriku pajongan kagen. Oh, nggih. Lah, Ibu wangsule pundi? Karang Jobet. Lah, Ibu mboten beto kendaraan piyambak. Buatan, Duk. Kendaraannya dibeto anak kula sekolah. Lah anake sekolah teng pundi? Dorong. Kelas pinten, Bu? 12. Nih, Bu, niku angkote. Nggih. Iya.